farsinya bang especially bang AA bersepuluh ada bang kelak Federal Aviation Administration bersepuluh FAA kalau tengah ada aksi control mainly ke tiada itu belum nasi aviation dong ke DGCA se control India long ke nasi DGCA ko pilo Directorate General Civil Aviation sebelum nasi plan bang ke 2 kg tapi ke 25 kg hello tapi bisilong hello tapi nasa medium bang ke 25 kg tapi ke 150 kg nang gaji Kardom, lah situng Karbi Anglong ke politics ke tum ka kit sampai tum chini lo, ka duga tum sampai tum politics sampai chini lo, tapi science sampai tum Charlie Long tum sampai dolo bon sampai tum science sampai busy perang de. Bon sampai tum dah cetana mi pini bangla ke si project dolo support pilo cetana mi isi itum lo ke aviation rules itum dah cetampo, rule and regulations tum di everything song sampai rule and regulations do, masih non politics song sampai ada ka law and order dolo pendi ka prek sampai do la song taxi non itum dak chithane mang talak ke isi aviations along rule and regulations itum dak chithana polo pen ka chini ganang sot itum dak Karbi Anglong tum don sampai athe itum dak Karbi Anglong tum mai itum ka chini tum sampai do highlight la si aviations mane ko pilo itum dak deep down chini me la si ma video le pangcheng pena कल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत के एयरपोर्ट्स पर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। United, American, and Delta Airlines offer almost exactly the same thing. United already operated flights to the last frontier from each of its mainland hubs minus Los Angeles. And that meant that they already flew Chicago. Aviations la so por control ke ni first number clear po aviations man pilo. Aviations bang ke isi kangjar hormu no son ektom aeroplane pen cheng lok ang ton si son samit aviations pusipulo. So aviations item bang ke kangjar hormu lo mainly bang ke kadugin so chinyang po pentum Karbi Anglong mal hai hin nat bang ke tumlong pa phidu piklang la pen ke ma thatum sme kom piklang itu long mainly pilo ma thai ke itu long mainly ma thak ke tumlong job long nang po hem settle po ma pen ke pusi circle po non son hedi hem cha plang long po car nang po bike nang po yola son lo bo sami tum bang lang nam lo develop country tum lang nam lo pu thak ke aviations pang prang pian la pen a rule and regulations sum dak India long pen la pen hodak koi was difference lo la pen dak tum north east lo koi was prang ma se tum long kang ya muslim dek thede lo la pen gari motor po ma chak mo tum long kasem mar po modern technologies la chim mo bi la si tum long ka kisem dispute area son si tum manded lo la si support se tum dak pini understand po ko po si tum long un ediat ma la pen ko pi po se tum ni hang ba med ma la pen non 2025 an sami so ma tha ba med ma la pen bangnat lang nam lo bangnat au country lang nam lo tum compare tum difference pika la pen tum central india pen dak sami tum difference pika la si ko pi pot lo si tum dak pini cethanam dak yang na pa clear dak aviation la si aviation ko pilo aviation ke kanyar homu ni sami thano ke cheng la sami aviation ne kanyar homu la si la support ka chine me la lo la si aviation por ma gadi tum ini hangling smart tap smart pu tum tum long chokche ateme tum long dak tum long dison chelang nam lo te dum dak jong si kanyar huma gari to hopine sami tum se marji blote materials na ji mainly bange la si materials ko pilo tum long no so carbon fiber pen cheng lok ang to si mong nai ateme tum long theory long sami sum piklam lang mo sami mainly bange tum long la hai sami tum long ko long sum pik la hai sami tum long import nang ji export kuri nam po la si also import kuri han ta di mane ex bang ador sum pika la si la hai sami tum long ka chini du de ka durel hai sami do pik lo la ben non 2025 sami tum long opportunities me kom lang bots me sub tum long opportunities me do long non son Amazon to Flipkart hai nang claim na join sami tum long e sami tum long order dote nang le rokti la si tum long dak chini bang mina team atupik bang le la si la super control la ke tumno ini hangling selama tabrak puja chokche thamne ne bi hek peno ne kanyar mu selami pu ni hang kwani ke bor I asi non pu se me bor I bang bor I bol boss me phine rule and regulations free lo jat la lo asi ne se me non buji pa me ro se so buji pes me Karbi Anglong arat ndu an se me chinlap nang jip se so arula lam ne dak ke thanon po la si aviations dong ke DGCA se control India long ke la si DGCA ko pilo Directorate General Civil Aviation plo la si la tumang si ke control dak tumong rule and regulations an ke la si la tum rule and regulations ma primary strict pian tumong un e la si 2021 non hena klang de si non ma ke tumong opportunities dolo la si so opportunities ba tum chini ba 2021 hot rule and regulations bang wan lo su chok che pusi la si hodak tok na ma tek bolte itumong drone jong selam jip se men nano drone ma ke 250 grams ma ke allowed lo la pen micro same do la bang sa othe chalo la bang 250 gram la pen 2 kg ma ke la te allowed lo la pen ke bi hek small hedi lan ma ke 2 kg la pen ke 25 kg hello la pen bisilong hello la pen sa medium ma ke 25 kg la pen ke 150 kg nang vetji la pen akathin nai large bang ke
lake isi 150 kg me chi nasi la ana kg pen josi busy par te la bangan long le lo nasi support same tumlong ini kibinang po bon jongsi tumlong aviation se hin prang ni hai pe ni dunji pute nasi la support bang ke la an element se do cho ang song same pangyar u tame long le kang tuyan se be jongsi element hang chuma na tek same itum ang song same pangyar u long le lake kwal lake 400 meter something si tumlong u cho la pen isi bang ke tumlong dolak la support bang ke lake die interactive berarti airspace map zone tu lah like digital sky map long situ nang pon digital sky map long masih tu nak register kuriam po na so register kuriat si hodak si konat area si tu long paya lo email height semi hodak dolab lo masih nora regulation la 2021 bangke la so dino si long bus pulo la pen ke pajoy chat lo apra bangke do pos pen ma sa op kom lo la pen ke la so dino tu lang nam lo pote hodak ar lo bangke isi do area hedi mane green area atau red area lah yellow area tu masih firstly green area bang ke pangnya long area bang lo lagi tu teli pangnya long area lo lah pen ke si red area yellow area bang ke restricted area lah no son la aeroplane adu rai 8 km tholan ba chelo nang ji possible anu ma yellow color lo lah pen ke si bang ke pura tu teli si restricted lo red area lah ke military base long to high long bang ke tu pangnya long le pusi la so rule long sampai dolo tak sia rule sampai ke semar do pick India long restricted pick nang song yar humba ke la pen itu lo 2021 a rule bunan ya prank go pis so a rule dolo itu dah la so rule bang ke 25 forms ando la ke si security clearance ta kuri nang ji to ke mandatory lo pura bunan back po security clearance ta la depend ke si bang ke la ke airspace map ta pen back po define nang po la permission enang ji pura kampanye artizi permission enang po depend fees ta me do so 72 types of fees ando la ana fees itu no tulen jiyos la tuno mane register ji blote la ando ki sulum ta para sino ba la pina di 2021 bang how many rules in India aviation itu lo ko ana rules tu lo tumna India long aviation tu sino ba kida ba first ke la ke ni seminar khalo cheng lo sami DGCA ba Directorate General Civil Aviation sami so pa ek ke kuri la 1939 pesos so ba do la 1939 ba la pen isi bang ke tulo chelang nam te la ke civil aviation required lo he requirement la ke CAR to kurinang po la pen ke dak DGCA isulo si CARS same dolo dak same explain kurila lo 1937 rule si la pen dak same dolo la ke section 2 lang section 2 lang ke airworthiness koson si ka maintaining ji ma la high hand lo la ba section 2 ma ke la pen ke section 3 bang ke da air transport hedi beto thoma pa koson si business jong kuri ji janji polite hada bang ke section 2 si tum follow dak po so rule lo pe section 7 dolang section 7 ke la ke flight crew lo la public mane la pilot ko so rules ke kuri mal high lo la isi bang ke la pe isi bang ke section 8 bang ke la ke operating sedi koson si pangjar po safety la high donang ji la high rules me follow up dak po jo si kaya rum silam pek chi la pe georgie prote la ne ki la high lo la sila anjut kelang po pila tum je thara bote dak Indian long aviation rules statement prote jo sang tum business kuri ji ta ko man jat same la pe business kuri re no so video semar ha po la pe tum jo si aviation sang ha same la ne ki sum la pe ko si bai tum no USA la nam te people si bonai ba ong la bana la si tum no USA rule tum da farsine ba especially ba be si pulo da ban kelakte Federal Aviation Administration possible and FAA po tu hadak se control mainly ke thena tu lo la bangke USA long same la se hadak same tu point do like first freedom category be tum la nam te like part 103 long ultralight vehicle bang tu pale pangya long sipulo la se part 103 ultralight bang ke la tum hobbit sabun la se la tum iduet passengers kan jar ma anuet po te hadi la tum bang pangya long ani hang ling same freedom do piat ke pangnya hindu sami la si noson jetson 1 punon la pen ke kaprek sami na klang pikalo kaya rumus sami la si hot mai un der lo la pen tum dakar belo bai tum India lo bai un der lo themna to bangan hali sami ke samar undo la pen ana mitars do la pen ke la tu sami wet josi banai jorlong la pen ke without license dang mi mane ekto pura banyak point le ni hang ning lo da ba ke la ana freedom do la suppose ala tu sami a chance lo la pen ke material sami ke long joy ke joy ni si ala tu sami industry hoite te boko high brushless motor hoi sami energy high ke ni hat joy ke an bet carbon fiber kai la high carbon fiber high sami lo athemne itum lo je thanam de lang bo se tu je tham de ni tham mo lapo ko so se aeroplane kan jar mala pen ke aviation tum lo ko so se material ki use ma bane a hormu pisikian en ma
la hai lo la si la son mu te mu tum ka prek video se tum chini da poji la si non dak bang ke tum ka chatha bang arul si tum dak chini pran nang la speed an sabe 102 km speed an si la tum over sa da long shot posi pulo si part 107 ong sabe dola la si part 107 ma part 107 long bang ke hatum bang ke jong si nang indut han tha ponji passenger doji pulo te hola bang ke isi 50% rules bang ke follow nang kok mo sa tai bang si da US ilong sabe mo sa su oi kali tu bang percent rule jong sa tu follow lo te un lo rak sabe mo sa tum na india lo ma tu te li si tu no un sin e mane murit ke do pen si pang yari jadi bang ke un sin e ko si a rule lo sabe tu mo su pi jong si na kuri dem te la ke pura debate pi mane su pi lo tanong ne dil hilan se tum dam dang pola so rule jong si tum nai pite la ne ke sung lo ba ta tum ho pan ke le na sung ul hai bon sabe tum long dak an sabe sung pi la rule and regulation sabe la si tum long north east sabe no pu sabe tum long kaya bu se mar thek bang de lo kwan history itu no arti ke ding dak india long bang sabe la pen pen an sabe no history ding sabe duk like a duk is sabe chini no ne sabe history sabe da tha lo kar bia history sabe ko na se ba cheng ma jap ma sop sabe la pen si bang ke la pu India na lai lang nam sabi kompil lah bot sabi nol tu mang startup kuri bom lo la 2021 rules ke ban pena join nisi non da India long marke pe nan mai ke smart dolo Bengaluru pe chenglok Chennai long talo han sam startup company non do bom lo aviations hadi EV tools hai electronic vertical take off and landing la han sam lo tum ke manai non practice pon bom lo bot sabi tum dak north east bank hai bang e pe non sa tum debate ho loan land high protection high lam lok si tum non dak ma cerai kom nang lang lalo nasi sojo ni situm nong dak abidian lo pen la chut kali mainly tum un ip le tum nong klek let nei kali itum dakar bitum same la high hit ba prang thekhan itum bon ibonang ji science and technology same athemle develop country lo pulte hadak ke science and technology ba prang bek lo jong situm nong future dam ji ba prang nun ji mesen phan bolte tum nong aviations pate high technology sa hin tum dak chidiam nong pol pen science ke bang ba prang nei kenang sot jong situm nong nations ma country ma state ma jap same no prang ponji pulte la si lalo na tu man sim buji pu pusine thilo boss me tum buyi lang sim ko mena mchin da mela pen itum la angse la so hin tum deep down tum dang chinema athemene nili ge ka ke se me tum han sim na che ser pon bom lo science koi basi ni hang lo ate science ni hang ni scientist ni hang gali bon mainly bang ke aeronautical engineering na ke isi mane kangjar ho mu loksi tak focus da lalo sia holi dak pen sami tum ji thamun nang ko hai sami si kenang sot lo the isi knowledge sami tum che share pon bo josi tum long pon bute asi pini video mala ane hello asi an sami tum share tha josi tum ning sambol de Karbi Anglong tum an sami pa chini dang ka chini tung tum do thai lalo asi tum long pini video lan hello ba pro de chutna kardong